Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ungena kulo-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi ungalicindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti elimnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi-ke uqhubeka uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizolunga ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Kuze ngakuphuthile lezi ndaba ngenza njengamanje ukuthi ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke injabulo-ke ibhalwe emehlweni kwi-IFP na-ke yamukela-ke amalunga angu-987 aphuma laphana kwi-EFF. La malunga-ke afike nomunye-ke obeyilunga le-EFF, ilunga eliphezulu futhi-ke wabe seyishiya kwi-EFF wase wathatha bonke labantu-ke aba-recruiter kwi-EFF wawathatha waya kwi-IFP nabo laphana-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi nginehuzwe ngami phela nje ngidlala-ke ividiyo-ke ilunga-ke IFP lichaza kabanzi-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke, njengoba-ke abantu abaningi-ke laphana kakhulukazi be-MK bebethi-ke i-IFP idlala iskeshi ngenkathi-ke isiveza la malunga i-IFP laphana-ke. Nayo-ke le vidiyo le awuyithokozele. Uyibonile yini inkatha igqokisa abalandeli igebha ze-EFF? Hhayi, inkatha inqanyukelwe olayini. Mina ngibona ngathi nguwe wena onqanyukelwe olayini. Laba bantu bebeholwa umthethwa oyikhansela lewadi oyi-EFF wasemtuba, wathatha abalandeli be-EFF bonke laba bebemvotele wabasa lapha wathi naye ungena nabo bonke enkathini. Manje bebagqokisa ibathathaphi. Ngamanye amazwi uqonda ukuthi umthetho lo i-EFF wayeyimlandeli wenkatha. Uthini ngalo mholi we-MK naye ube umholi we-MK eZululand ojoyina inkatha naye uqanjelwa amanga. Mina ngibona ngazathi kulele kunye la kuwe kuba kubili ngabe kuyavusana. Kulungile kodwa ngoba ubona kuyisikeshi wena siyabona okhethweni isikeshi. Bayiqiniso lithi laba abantu bayichazele kahle bambonga phambi kwabantu kwi-media umthethwa ukuthi wenze kahle wabathatha wabaletha ku-IFP kade behleli kwi-EFF. Kusho bona umthetho ubengumholi we-EFF. Ngicabangeke ukuthi kungamanga lokho ngoba uze wayichazela yena wathi uzoqeda nje ngayo la eZululand. Angisazi ukuthi yimi kuyisiphi isikeshi lapho ngaphandle uma ubungamazi-ke naye umthetho lo ongumholi we-EFF singakuthethelela ngoba ukhuluma into ongayazi. Ilokho